ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар сабаб мешавед, хайр мекунед, роҳ месозед, об меёред. хулоса дар мардуми хайрхоҳ ҳамавақт дар ҳаракат ҳастед. мардуми сарбуланди тоҷикистонам дӯстони меҳрубон, қарор дорем боз дар офиси замзам умра. дӯстони меҳрубон, аки мо ба наздикӣ магарам як прокат бизанем ки дар ҳамон ҷо запишму замзам умра навиштагӣ боша. иншоалло имрӯзша мешавад. агар ёдтон бошад дӯстони меҳрубон, моро чия дар дастам гирифтам, кадме ки ҳоҷиёи муҳтарам аз мо падарон модарон рафта буд, ҳамчунин кастумчҳо буд. ака оҳиста оҳиста инсония баъд опыт мегира, мехта, меғалта, камбудиё мешава, ҳама ин ососа дарс ҳаёт мешава. баъди ин кастумча иншоалло мо ширкат мо ба қувват чида ин ҳамчунин кастумчҳо бо тиёр кардем барои ҳоҷиён, барои падарону модарон ва ҳамчунин сумкаҳо ки ё аз ҳисоби ширкати замзамумро ба шумо дода мешавад дар ҳолати ҳаҷ рафтан иншаалло. хуб дӯстони меҳрубон, чӣ гуфтанем? ширкати замзамумра мо тӯли 6-7 моҳ ҳамкорӣ кардем, рафтем, омадем, ҳоҷиёи муҳтарам хатимо бидед. падарону модарони азиз, кадимете ки мо бурда будем, ё бародароне ки падаротуна, оилаотуна бурда будем, додаротуна бурда будем, дар тӯли 6-7 моҳ намедонем дар кадом ресурс агар ягон камбудие аз тарафи ширкати мо, аз тарафи роҳбаладои мо, аз тарафи мақсад шахсое ки телефонои моро ҷавоб метиҳанд, телефонои шуморо ҷавоб метиҳанд, яъне бигем масъулои оид ба ҳамун ҷавобтии мардум клиентҳоро қабул кунанд, камбудие боша миллион бор ба хотири худо моро бубахшед. парвардигор худаш мегӯяд ки ман бахшандаам, бахшандаҳоро дӯст медорам. ака мо опыт иншаалло гирифта истодем, дар ин 6-7 моҳ 8 моҳи кор карда истодем. ҳаракат мекунем ки аз ҳамин июл иншаалло ҳоҷиёра бо қабулкуния ҳаҷи умра сар кунем. план муоббит мекунем. баъди 1 июл то 5 ё 3 ё 4 мо парвоз иншаалло мекунем. парвози мо мешава ки дар ин чӣ қарор дорад? дар ҳами парвози мо дар ҳами 15 рӯзаву 16 рӯза ё 14 рӯзаи мо иншаалло нарх навора мегум бехро. иншаалло дӯстони меҳрубон, ширкати замзам умраи мо мебара бехро. ба кадом хотир ки мо дар ҳолати бурдани 7-8 моҳ дарс мушид ки баъзе ҳоҷиё мерафтанд хаҷа авқото тез ҳархелан ё ки авқотои шояд гасницаҳои мо маъқул шуда мешаванд. гарчанде ки мо ҳаракат мекардем ки авқотои ҳами бигем азиатские ҳами халқи худмо заказ кунем. ҷо бародарои афғон ҳастанд, бародарои мақсад покистонӣ ҳастанд. ба ҳамон хотир ҳаракат мекунем ки бехрокав гирем. ба хотире ки бисёр уҷа мерава ҳар кас ҳарчи якес макдонис мехӯрад, якес лингемар мехӯрад, якес ягон бринҷӣ мехӯрад, авқотои гуногун ҳастанд. барои мақсад худомон мехӯрем. аммо баъзе ҳоҷиёро маъқул мешавад, баъзеёша намешавад. ба ҳамон хотир дигар рисковат наменем. пеш аз хоҳиш мекунем кадмет ки маблағ месупорӣ, хуб хушрӯ фикр кун, хуб хушрӯ маслиҳат кун. як чизи шуморо ба қайд бигирем ки падарону модарони азиз, бародарони меҳрубон, кадмет ки аз ҳами ҳаҷ рафтанӣ хоҳиш мекунем қарз накун нара. пилусин шахсоне ки мо бидан ки дастиқбор бигем, акхай гумша бигем, суморо ҳатто ҳамон рейсои пешакӣ додагӣ нестанд. хоҳиш мекунем кадмет ҳамон рейсои пешакӣ моро мебинед, ҳамон сумои моро баргардонед, барое ки бидан хелу хел ҳам хел шид. мо қарз нест, не қарз нест, ҳамон хел бад нест, не ҳафта бад, 2 ҳафта бад 7-8 моҳӣ шид, сумо шуда дасти ҳамон сумо, яъне ширкат дар дасти ҳамон бародарон мондагӣ, сумо баргардонед. ки намҷарам гуфтам, худо бахшаму. дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам қарз накунед наре. ба хотири чӣ мегӯянд, хел мешавад ҳамсоя рафт, ана бояд падарим намҳоҷӣ шава, гов тафурӯшӣ, замин тафурӯшӣ. ин маҷбурӣ нест. тавонисти рав, натавонисти ҳаҷи шахси камбағал, камбағало паззада нест. манам худам камбағалам. шахси ҳамун чӣ мегӯянд, ҳаҷи камбағал ҳамун намози ҷумъа аст. намози ҷумъа табхон иншаалло нур ало нур мешаванд. рақамо дар экран акай ҳасан 24 соат иншоалло ҳаракат мекунад, ҷавоб метиҳад. фақат хоҳиш мекунам дар ин рақамон рақами мана напурсед, рақами ягон проблема дига напурсед, фақат барои ҳаҷ занг бизанед. агар ҷавоб надоданд дар WhatsApp бинависанд. шахсоне ки агар ки ҷавоб надоданд, бародарони меҳрубон, хоҳиш мекунам дар WhatsApp навис ки ҳаҷ, барои ҳаҷ. иншоалло ҷавоб мегӯяд. дар пеши масҷиди проспект мира, ҳаматон медонед. ҳаминҷа биёед, иншоалло ҷавоб мегӯяд. метонед аз ин ҷое барои модарону падароне ки ҳаҷ мераванд, аз ҳаминҷа харидорӣ кунед. эҳром мақсад тафтишка аст, чӣ мегӯянд, слансиш мегӯянд, ҳамчунин слансиҳо ҳастанд. барои бобоҳоҷиҳо мақсад бибиҳо ҳам ҳастанд ки метонед бихаред. формаҳо ҳастанд ки тамоми намуди формаҳо аз накшиштам табестам биёрам формаҳошуна. як кине дӯстони меҳрубон, тамоми намуди формаҳо аз ҳамин ширкати мо харида метонед. эҳром ҳам мехарем. эҳром чанд сомай?
احرام 2 سوم 2000 2000 احرام های خیلی یا هر نرخان 1000 سوم 1.5 2000 2500 هر نمود نرخ هستن سلانسیو هستن مقصد تمامی همین فرموها را از همینجا خریده میتونه که برای اونجا این کچستهاش خوبترن چیم از اونجا که ویش کچستش خوبه خیلی قیمت ده $100 حاجی ها خوب میدونن مثلا این همچونی فرما برای این فرما برای بیان برای مدران هستن که مثلا ما شما را خواستم تا گفت یارسا سلیخه نشان میتیم همون سرسری نشان میتیم تمام این چیزا از همین شرکت ما از همین پلاسپیک می خریده میتونه تمام این چیزا صنعت در همینجا مستحکم کرده سر دهن کی از همینجا سر دهن کیار باشن اونجا میره فقط عبادت میکنی ان شاء الله در این شرکت ما در عبادت های ما در این 15 روز چی میدونه میریم خوابگاه ها ان شاء الله از خوابگاه میکنیم طواف ما میکنیم طواف همون که خونه خدا را میکنیم بعد طواف میریم مقصد جبل نور و مقصد میریم طائف تمام جاها را تماشا کرده میشه ان شاء الله این سیاحت ها همون روز که رفته ایستاده اونجا گروپ حد پیش رفتن گروپ هم میکشیم درس میگذاریم ان شاء الله کی چه خیلی باید احرام بسته شود چه خیلی مقصد در جو چی گفتن در کار ان شاء الله مقصد در صفا و مروه چی گفتن در کار در گرد خونه خدا چی گفتن در کار ان شاء الله پیش رفتن نشانتون میدیم اونجا که رفتیم مدینه رفتیم جاهای با مقدس که اود ایجور همه را تماشا میکنید دوستان خلاصه از اینکه همه در این همین مدرویا کیسه شما یگان چیز گرفته نمیشه $، انشاءالله همه تا یاباری میگردن پیش اومده کدمی نامنویس کرده بگه من پدر میرم مادر میرم خود میرم مقصد خوش میگه اگر رفته در حالت نویسی کردن مقصد همون شخصی که قبول کننده ما فراموش کرد از این کتابچه‌ها پس بگو کتابچه‌ام بوده تو رفتن انشاءالله تا همون روز رفتن هر یک کدوم کتابچه‌ای هستن که از این دور اومدن مقصد جیده تا همونجا چه خیلی تگجو چی گفته میشه چه خیلی احرام پوشونده میشه همش نوشتگی ای دفترچه کو هدیه کرده میشه برای هر یک کدوم شما از این سومکو هدیه کرده میشه برای هر یک کدوم شما دوستان مهربان به هم خاطر ما را خبردار کنه آدمیزاد به خطا نمیشه خداوند کل مسلمان‌ها را گناهاش عفو سازه پروردگار احد الصمد برادران مهربان خداوند همه شما را حاجی بیبی و حاجی بابا کنه خدمت خواهش میکنم شرایط نداره غم نخورید دعا کنید در حق مردمی که میروند مردمی که میره در حق مردمی که امکانیت اومدن نداره بعضی بیمارای هستن که در خونه‌هاشو یک عمره خوابن خداوند شفای کامل تو بتیا زیغ نشه پروردگار خودش همین دنیا رو آفریده بر یک مقصد آفریده و همو ان شاء الله چیزی که خداوند میدونه ما نمیدونیم نقشه ما دیگر است اما نقشه پروردگار دیگر ما خاطر پروردگار کل گناه ما را عفو سازه السلام علیکم و رحمت الله همه شما را در زمزم عمره در پیش مسجدی پرسپنگیر انتظاریم در برک مسجد خدا نگهدار السلام علیکم خوب دوستان عزیز در اینجا که آواز ما خیلی خسته بود دور با تلفن آواز صدای ما که نمی‌آمد با اون خاطر ما در بالای ویدیو آواز افس کردیم در اینجا ما درس گذاشته استادیم نشان داده استادیم چگونه احرام می‌پوشی کجا میره چی معامله میکنی یعنی پیش از پرواز حاجیان بابا و ماما خودمون پدران و مادران خودمون همجا چقدر که میدونیم به قدر امکان مثال میگیم راهنمایی کردیم نشان دادیم ان شاء الله پیش از پرواز بود خداوند کل مسلمان‌ها را نگهبان باشد حاجیایی که میروند ان شاء الله خداوند در حق ما هم دعاگو باشن و راه سفید به حاجی‌ها انتظاری زنگ‌های هر یک قدم شما هستیم خداوند نگهبان تو باشه خدا نگهدار زنگ‌ها را انتظار آخرون حج عمره ما پیش از حج فرضی است ان شاء الله آخرون گروه پر ما راهی کرده شدیم دعاگو باشه حج عمره ما بعدی از حساب زمزم عمره بعد حج فرضی میشه ان شاء الله ای آخر ایول با هم خاطر دعاگو باشه رحمت برای بابارتون برای دستگیرتون حاجی رو سفید خدا دعا خدا آمین الله اکبر الحمدلله ما روی گروپول نستی از شرکت زمزم را آخران راه رفته شده رحمت برای باورتون دعاگو باشه ان شاء الله